Inawekwa tukana weocha kukiende nesa MUTISYA wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba otondo netiena kwatha itina wa mauvo masa umwene kana sionga masa itatu ni twitha ngosi wakethia ingiva studio thini wa kilungu kimwanya cha usakwani 2022 kila chambia mwandoni wa saa itatu ni pole ni twaselewa vanini edo ni twoka nginya vaya mwandoni wa saa inya na nusu cia utuko twitha twinene maundu maki uteti lilikana vatielie mithenya miongo itatu na ili yoka tulike 11 tusakwe atongwe kuma kivilani cha MCA nginya kivilani cha president na umundi twitha twinene cia maundu alamethiwe maikitika chuma ki na muno ma umundi na indi lilikana ni kavinda ka company kivathukano cia kutumbithia let's opinion polls maende na kumia mawoni yulu wa uteti na ateti ma ivela muno kicha president na umundi unenenya witu muno twitha tuyambia vote CCA momondo ama opinion poll we musese no maikia no wikia kindu kikitwa opinion poll nondu ya oimituki ya IRS ni navikia na kuona nyakana Ruto ni wotongo etie atiwe ni Raila na indi kuyandu methitwe na mawoni kivathukano mayasi opinion poll ni sindu sithasi betwe ni mundu weba akasia bikia no nyene tongo etie kuyangima kwazia aje opinion poll ni wana nasia ni reflect ya kila kikethwa thini wosakwani munene kumusesya kwandavye we nuiki ya opinion poll tunene kwisela hili itatu kenda imwitano namba yotumani mukuve vatende viambia na Neto TV na ili ndeni wa mitandao tui live ndeni wa mitandao ya Facebook Mutongo TV na ndeni wa YouTube Mutongo TV /FM official Mutongo TV /FM official tui live wafika ndeni wa Facebook Mutongo TV vikia na kushare link ilo kwithia vau page ya kwani ERASTUS kithugu NZOMO and avo like page na we follow na indi ngwetha ndio sasimo sienyu tuende na kilungu namba cia simu sivaki oni kwaku no CNN sa wako na simu ese wa TV ikenda wisithia ni twewona ni ERASTUS kithugu NZOMO yundi twavingwa usakwani 2022 ikenda wisithia ni twatambania nginya muthia aini makwa onthe otondo kuona ni mavikia na imwe kwa imwe yakana ambia yavasa mheshimiwa karibu sana ndani wa studio na ile kamera enoni yo yaku keja musesya mutemi masitwa ikenda twambia. Asante sana. Kwa masito mako nitawa NZAMBA James ni mheshimiwa Musakwe Mulango ward na chambe ni notani munene kusakwa ni nduma Mulango first time na we kwati munene kusakwa ya keli nduma Mulango kusakwa ni no munene ukite. Thank you very much. Karibu muno bwana NZAMBA James na indi MCA wa ward ya Mulango walikide ta independent ndio yule chamani Yes. Naweza itabia ni chao cha bindugie walika chamani cha Jubilee. Karibu muno baande ni wa kilungu nende mheshimiwa katikati. Yes. Nienda kwa samangoni kukethie we MUTISYA wa TV no ya Mutongo hii na muno ngirisi mwana yibikia ekali mamumbuni north Machakos nitoa CARLWEATHERS MUTISYA mbala aninye nisiketa MUTISYA wangai na nimubea kwithwa we kalandi nikendo twithukisye twine momeli kana tatu yolwa kusalucha na kukuibya yolwa maundu ma usakwani ula wangi ya kubika. Asante. Ndi wite kibela cha MCA ward ya Mumbuni North Yes, nite kibela cha MCA Mumbuni North ward ni independent. Yes. Atena chama. Yes. CARLWEATHERS MUTISYA wangai. Ni karibu muno. Yes, my brother. Karibu ba studio. Asante. Kamera yako nino. Akwa netoa Francis WAMBUA KAVYU. Na nienda kukethia cia onthe ma TV ya Mutongo hii na kamba onthe kisioni cho kamba na nditumonge bibia cia mwanya kwa ekadimaki nani mathatani ward ala ngwikwatia na nitwetikilanite gutembemwe miaka 5 la yukite tupokumemwe nina. Asante. Ni karibu muno na indi yune natwambie mako yemwe musese ne wewe masitwa mone wa mamanya yuki ulukwa kuketha ni kunde we na yokwa umwe wono bikena kwecha yuko kwa imwe na indi unena nya delikana ukulete ati we no kwikia kana ni wikia opinion polls kana kula hizi sia mawoni sia makundi kivathukanyo ve info track ve tifa ve IRS na indi makundi ala ngita mizani ala media wa mayumia opinion polls muno kivela
kibanda ki cha usumbi na siasa cia county not with that we nene ange wa cia county ve opinion polls ciele kumona vwitina sio kwa ni county situ to that we cia maundu asu onde tunene kwesela ile itatu kenda imwe tano namba otumire mukubi vatende viambia na Teto TV then wa Facebook nako ya live ni Mutongwe TV wa vikavo share na inde ndene wa page ya wani ERASTUS kethoku NZOMO na va YouTube tu live ni Mutongwe TV/FM official and subscribe na inde wetio tumani wako atongwe tuyambia ni nani ambia na bwana KAVYU ndene onena nya witwa muthenyani omonde tuna mboli kandeni wa number undo siede we iyuma nena kwambia ovano ni wiki ya opinion poll. No nasi je kanaye je kwanza yeba opinion sia kunwa sina objective ya kunenga ne bisola webaya ground no siende sina contribution nene kunenga ne mwelekeo undu siasa siendeye kana any event la menda maisisia lakini lawa siabika bandu webya si kuonania kana ku reflect wasia wako ni makura ebindane yusienda asiasia ila olabata wasio kwa uve binda imwe sietha asienzio ne binda imwe sietha ni sia ululuti chenende sia kunwa si objective je lakini la webya ni sienda si influenced sinda asiasia la relevance asio na wateto sisi KAVYU ndine wa opinion poll siethe to yuma kwa woni wa kusithira si objective ye kana ni sia kwase ndo no edito isi atia kwa imwe sienda si objective lakini yukilagita elewa nesa ni population si kiwe ba na wala mana interview so ila wethe asia kitoko nengo utwe watu asiekenda ni ERASTUS at 50% NZAMBA at 40% no wethe maybe bala polls sinandia sioswa maybe NZAMBA ndambito bikavuka na muthenya usije kwa umeta kwayo so mostly utonya kwithia mukuni waku nundu ERASTUS yebo muthenya usinwenda no wameulidikana kwa metuki yes okay ni benengo sia kwa kwingi CARLWEATHERS ngoya opinion poll ni tije si yuma ikoma sia county ikoma sia ivela inene sia rachakivela cha president kwa woni wako ato siondo sile to yuma no siki ya kino chambe usunge wako wewe ndo bwana nosua mheshimiwa KAVYU kitumi nundu kino chambe ina ila kuikie nundu no ni science na ndine wa kimamisioni cha kwa masomo mako nina somie yulo statistics kundi ya law dispute statistics nundu andalama sika ni scientist na ni matume ana kuona ni matokeo lakini opinion ila ni tikana na sio mono ita opinion sia sindu sio ulozi kwa opinion ya mtu kana opinion ya kitungu lakini opinion ya ndo most of the times company hivi si they are nyomo ndio unaenda kumana niunga mita na nadhani ngwendo mana niunga mita bana niwe mwene company su ya kwa opinion polls no kwenda uni retain ni client wako so kwanza mkanengi nomba kawise kwithia ni wandani dia na nikendo ndani dia no ndethesi ona ni kusiti kubita kitumia gano ndo mundi oba kidokita hypothesis na ando ni maikea hypothesis ni build ya watu reality of which tigo umundi ule mutona kwasia mheshimiwa NZAMBA ni wote ongoetie na KAVYU ni watie na MUTISYA kwa kusiti lakini in reality whether ya kutumeo 18 na witoto ithiombe anundu wa imundu wendete kubaloka ando ala matanezo komana na YouTube tukameti ya kura sababu yeye ile mlano wa mwiso in the polling station akakunia mheshimiwa NZAMBA kwa inwanu yote yala ni ma contract ya wani kenda mautethese kusinda in other words sometimes opinion polls need to mewa hata campaign tool na kitumikila nasi kana ndisi kia muno ithisi ya campaigns nundu nasio mwananchi noka aka disappoint kumelana manye siasa na mwasoju mtu atokole yolo akibela yake nene no single day sia come true in terms of kila tangazo wa cha mwiso ye dolo atangazo no manipulate ways kana nene so manipulate ways everything constant
utangasanga nene wotongwete lakini kura sia so tangaso ni ofisa wa mwiso ibisiwe ni tofauti so jongo utabia kana most of the times ni manipulate ya truth anitumia wa na ndwamwe kweyaka. Yes. Ni muvya muno. James yulo wa kiu ngewa opinion poll. Thank you very much. Erastus personally I believe ya muno on opinion polls. Nondo opinion polls bingi sikawa situmika ta campaign tools na mabina maingi mundu utesi ila wasisi wethia Erastus ye yulu muno kuyandmeka la ku kasikuta maisi mundu la wisikie mundu la popular na nila wiwa mekita kwati upepo kume mesisi ya maithi ya baya Erastus no yulu na mede Erastus no yulu monse me yuko ni Erastus. So to me opinion polls to a big extent see the asiago but ni see the some ka element ka truth ata andwa yama ima kulwe mokulyo twasiweka sampling ya ndumana 5 let me give you a simple example. Pena Wajakoya, pena Ruto, na pena Raila. Pena Mwaure pia. Na pena Mwaura. Wasisia katika hii opinion polls yo undo siku ya asili. Number 1 na 2 ni kuonanya ni Raila na Ruto. Number 3 ni kuona maiki ya Wajakoya. So there are some element ka truth there. Nundu ka siasa either Raila na Ruto ni momo number 1 and 2. At the end of the day no mama ke their top. But uweza kudia ni campaign 2. Ela this time to asia Ruto no yolo. It depend na company neighbor. Na company isu finance it or no. Ni kanaya asi Raila no yolo kana Ruto no yolo. It depends with the company na lo me finance it. Yes. Asante. Na ende muzezi nguka kwa kuno se woni endelea kutuma mawoni kwesela ile itatu kenda mitano na tumene mukuve batende bi and then wa mitandao yetu Facebook na kwa Mutongo TV na tu live then wa Facebook wa bikavo share link na then wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official and then wa page ya kwa ni Erastus kitoko kwanza mo simu ni ngosa nienda tuambie unikenda itu kendeni wa numbers odo sithi wesi yuma chuma ki ngwethiwe na opinion poll kondo kweli yambe ikiwe nationally ni Intel Research Solution kana IRS na ingi ya Infotrack ikiwe kwe lovi na twesia muno eno ya Intel ni ithiwe yeka malembeta na nondo tweva ukamba ni ithiwe yeka va ukamba yulwa kibira cha president na mwasisia nationally mheshimiwa William Ruto wa chama cha UDM ngwatani ya Kenya kwanza ni wotongwe na 49.9%. Na indi na Raila Odinga wa Azimio One Kenya Coalition Party na 42.5%. Na indi Wajakoya 2.8, Mwaure 1.1 na indi ala undecided indi 3.7. Tutana mbolika vasi ya ukamba ni ndatuambia vayolo bwana KAVYU watu sisi ya Intel ya kana Intel Research Solutions mamuye Raila Ruto yolo na Raila ya namba ile pawi tina ni tunaona ile cha Infotrack osea nationally Raila yolo nake Ruto amwati watu sisi ya namba hivi we base na kila tuwe twanene yolo wa kuikia opinion poll ino sia Intel kwa woni wa kuna we sisi no siki ya kanana sio no number tu siki yo kukoseo bwana nikaenda ku tanzemu ya kumando ogula ondo chama NZAMBA na KARLWEATHERS. I think ni siogelelo kila bwana NZAMBA yanaweta wasisia kate wa sumeli Intel moka omunde makea mwene ndikana either Ruto no dongo etie kana Raila niwe namba ile na Wajakoya na the same within the same period kana duration niwe na Infotrack mo kana opinion ya ekwasya kana Raila no dongo esia so scientifically statistics ikenga now but
yu otondo ni akite je kulyo ni ando asu tu me inteli na interview masia Ruto ni wotongo eti wale kukulya manami kiepa ni party ba ya Kenya nondo tabaya mana ite make it a part on the si ya Kenya nati andu on the ve sample size yo ila mana ite make it kuti andu on the nondo wasisya ni mana atlanite malembe twazita za southeastern ukukamba mayaze kuni tuiki yetu onangania ilio Mount Kenya tuiki yetu onangania ba ilio Rift Valley kitumi kilangu kuya Simon sinda si doctor nikana sinenga na impression ila ola we behind the polls okwenda mwene ndi one nondo oyo katunenge sabu bayo katuya 1+1 regardless ya nzela ngutumia ili on that wile so kwa dancer ya tu but we sa kwithia ni the same sabu MUTISYA kaka kwata 1.9 NZAMBA na ke aikuya ni 3 na kondioka ndikuya ni 2.1 pale kwenda bena thina bana kenda ni siago kana either whoever is leading siaile kwenda sisi au intel maker makoko komani abamwe nondo e formula no emwe lakini nondo wa kila NZAMBA ya naweta ni who is behind the number kuwa sisi wana ni sponsored sainge most of the time you not sponsored sinda si sponsored ke kanevi ndajila ya baje tina no wasie Ruto no tongo eti nondo evindane you maybe hata sia kevela weka but you kila mundu ne weka site ona venda vena difference while there need a very small margin either difference ya 1 or 2%. Yeah. Okay, MUTISYA wangai Ruto 49.9%, Raila 42.5%. Isingisi withio twise icha muno nondo kivayo luyu pa kati wanweli kwanda bya wajakoya kenda ngota 2.8% for the first time ningwetikala na opinion poll is 100%. Kitumia ke nondo wasise yu ondo maendete mabwa maili ondo malekilwe zano maisemba be kala kono atwa ano ku expect with a month to go pay the babwa o okini bato na kushuhudiwa change lakini lolo na ku improve not more than 3% au more than 3% kwa nasi no see on the ground na kuyo ndabe ya wajakoya nikenda ni sisi does it reflect ila tunaambisiwa kwa ya wajakoya nikenda uko sisi naambio umetoki nikenda uko sisi wajakoya na Raila nundu Raila na propeliwe muno ni president like campaigns yake na ratings yake ni na propeliwe muno ni president itina wa president kumela yu sanzo kweta no kumsupport so I would check wajakoya na Raila none gap yo kuma matangasa kuungama nditianite muno Ruto ni wamatia nundu Ruto we ambisio kuna campaign yaliko kivelani but these other two guys ituweke sabu if in 3 months wajakoya has raised 3% the same number tuko katoka equate kwa Raila ne ku reflect the truth kumela Raila wale kilwe legenda yitwane so ilangu asia for the first time nisi kuona nya ugo that is the reality nondo nisi ando amaleka ya opinion polls nimedha mesi malesha the channel nikenda electorate ma consume na the channel nue the media and because my training is in media we know that among mawe mainge ma media one of the maunduma media ni kuset agenda yes na kuset agenda is ya wana I want to give you what is happening on that tigo humunde ukatanga soka sema sako wakanta mwaki munene pyo onotevo wana masima moto matoma yimo ka umene ko yimo akimabi kaba why cause ni weke kama no isese sia mawone sike kama no so ni messy for us to set this agenda tuka tunye number siliona na nundu siesela kwake na nikenda makonsume nimeko believe so to rotate on one thing companies you on the pay ulamera maenda kupush I don't know who assigns them but they are on an assignment number one you manekana to get those facts is very expensive
very expensive. Yeah. More than home ndio mheshimiwa KAVYU akasia ndo mana baya madhata ni rate rata. Mato no mweti like amana makoli amambia I pay 50,000. Like ikazani ward yongo ba 50,000. But uko isi we ola me ukuna ni more than 50,000. So yuko ya kutafika there are other guys more than usu okwe kwa uchunguzi. There are other guys who are driving a certain agenda. Yeah. So yes, kuko maoni mako for the first time. I can say that see correct. That's the reality. I'm not mheshimiwa KAVYU wazimio. No kuzorwele zana GM ya chap chap monene wa dika ya kwanza. Yes, kuna asia nyana azisia. Na nisiye tingaleko sionde in the metropolitan and also in the up country. Okay. Yeah. Ni muvya. Nzamba. Bwana ERASTUS ndo niko tabeti. Opinion polls ino ndiko believe. Ona ino yisumizwe ni ona yisumizwe yu ndiko ikia kanisi yago. Nondo wasisya engeno MAITU ya infotrack. Raila na yolo. Na kila ndo nakwasya yu. Ni kana nisiki either nongela nyila sia Raila na kwatete baya. Na ilo sia wo yu. Na ni divide by 2. Nikanaweza kuta naambia kwithwa ngwelo wake ndo bukatikati. Lakini ndo ambuko na that drastic change ayaya manai au mie kuma 50. Was it 53? Ilasi ya kitu ni infotrack. My A40 something. 40. I did almost 49 na ndo ambuko mabaya udhe mpaka 42. Wala kidogo ngotilo baini bebe na factors imotonya kwaze ni ina sange ngewa ya manifesto. Number 1 in fact nondo ngasiyumizo mwe wa mwanza kila cha ile ku happen Raila aile kwa mbatianga ndo reason number 1 running mate ulo na choose ningo expect yake ambatiange bandu waithe but ya Ruto ni ambati ya bika 49 na onge ba 42 to me ndiko miki yapyo. Lakini natoa kwa nini kwanza mbai the first time ila au meamatsa ku running mates pe opinion polls yakiwe na Raila yolo ani ya push ya Raila yolo so if we check you know you should be the third one ni after to kalanganyana running mate yo wito pese bekala kidali chae it was yenga nyo munde una siye kwa uni lakini to kalanganyana ke twisa kwithia kila tunaona hata winacho nacho ana kinga ingi mbeange so I would say that use your subject yo mono it won't go to the running mate it will go to the manifesto and also musisimuko wa mwanosu number 3 kutoka Jakoya musisimuko wa because 3% actually you get the kura ziko neto 3% is denying them 50+1 so it is meaningful. Ndio 3% iso kanengoma katikati wo. Ondelo kwa na opinion polo yo mo bikite 50+. So I'm saying ni subject to nyakwa wani wako ni subject to manifesto na mwana usu akatatu. Manifesto ngotabie manifesto sia atumiano was almost the same. Manifesto is almost the same. And in my opinion manifesto do matter. Now you as Kenyans manifesto ile no make sense nila equal bei ya leo nila equal living standard in the ANC so wasio me eli manifesto ile ina tofauti ya Jakoya lakini atumiano angi manifesto sio almost nita ondo mweka la class kimo cha mutiani uze kute wewe ndiye kuandika unge kwa kuchange luka lakini point no siba no imwe so to me change no change no ndo akamba and I will assure you ekameka na kamba nyingi ukona difference ingine ne inondo bwana KAVYU wa sisi ya mausa kwa nele medito bawitina
Raila ni withito muno airangi wa kwitha no wotongweti kwa musakwani methi tunabu nuko na ivindani ino usakwani wa 2022 ula twina mithenya 32 itinde nikendo ise yani twavika kiuno gitonya kwa happen ingi ula withito airangi wa muno nondo mheshimiwa Ruto kwa ivinda yasa ni withito ayoneka atongweti kwa ivinda yasa nuko na 2022 atakiwa reflect nusio wasia kwa ivinda yasa polls ya Raila ne they wone niche no tongoesie but kilangu ndo kukulia apart from when that tongoetio ni polls ikula sia kuno kwithia wakwithiata mosa kwa nyasi mabetize ndeso tangazo msinti 2013 wa tongoetie 2017 siona na sia embe but the eventual day la kura sia kuniwe ne kwatia newe si ula wasindie no na tiati nengo seleana na sio pio lakini yani kwa mo balana kisi o monde ngenda ndiye ndo driver agenda ya kwa ba yakinani mathatani not if I am the one behind the polls I have to appear so when the Ruto atongwetio yuyu na Raila amwatie number 2 itio maanisha kutoka kunakula matuko kenda ni lazima sikenda siatia niondu siebangite no wono ando maenda ya makasisi zipe ando bado maenda ya kuisha biashara iwa jakoyo get your promise kenda ni kuneka so maybe ando no sense your mind pia ando amumethia katika business na company lo kutumia the more popular you are the more it will attract investors kana ndo maku invest on you so a bid no ever ni kana zikuda no ambata na wa ambata yani either other countries mezi ya maedhi ya ERASTUS no yulu so mayambia kupump money kulawi ni kana zikuda wina ni mambia kwida na trust Museveni asiyabaya either mutumiono nukita kosa kivila aiki abina wake bau ongesi saida niwe weyolo aiki abina wake so mabina maingi opinion polls si reflect the reality ila katika Mutisya ndana mbosa simu nenda mbosi isi okamba aitwa isi ya national then wa ile mbete okamba 2013 2017 ithi on then twakosi kila kiende kwa code na kwa NASA na wasisia mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Raila no mo matongweti okamba ne ba ko niwe kula sia imbinge mono then wa ile mbete okamba over 90% ya kulila sia kunu ende oyu wasende no opinion poll Raila no tongweti na 52.2% nake Ruto 39.6%. Izuwazi sisi siaba okamba na niwe the ground yoko no maundo mailete sina wo ye kanona sio no le anazio ndio sasa nyanyana kala na isu ingesi ye niwe tikile hiyo kambe na le anazio hivi bado ndile anazio kitumi yake nondo sina facts number 1 itwelewekana Kalonzo niwe factor muno kusisia ndo ingi ukambani kwa kubeba imondo wetu wa Raila ukambani minus Kalonzo na ugono ugoso angwatia anakutweka ukambani nduka ukamba uonde masakute metropolitan yoka tole na ando ingi muno mate akamba wakombea na kaunti swingi ile swike sio na ndo mate akamba lakini not dulinganisha masako dulinganisha masako so you kitumia si umekuwa ya 90 nundu Kalonzo nuneka lile ebinda yasa ando metelete you ando market the 90% yetelete Kalonzo eweka kaneva so the 90% I will still need other opinion polls na ukona si ambatanga noto no push na kitumi yake si Ruto sinaendela lekiwa yambe kitumi ya si ambate guys like Alfred Mutuandai analiku Kenya kwanza hayazimio hayazimio na truth be said kelabe agent umwe katiwa Kenya kwanza wakuma region yokambani ubunza ngita ukamba in terms of campaign gavana Mutuano unatatia muno kwika campaign bao kambani kitwi makuweni na kukitoma sako haya kidogo wende elito bobo yambea wala kisongo Mutisya wangai nega tobola kisongo nene zogwa banu kukenenea usiukiucha statistics no kinenea yani wende ayu yes you know wetete
kitumi cha namba cia Ruto cia mbate ni kwete muthauki mweu kiwanzani chake kuma region ya 90%. Kwa uyu percentage ilo naetewe ni muthama na andu alangi ni banokie muthauki ungi mundu be mundu wewa muthama andewa mutwa abe mundu wewa mutwa andewa muthama. Kwa uyu bisa kwasi ati on the maumo region yemwe ni kitumi ukuona percentage ya Ruto ya mbatangie kwa ukwitu kamba mundu wa factor muno na kwa ya gavana mutwa. Kwa watu sisi ya mbate muno ndo wenda se mutwa yuno naiti vina munenange unongelangile vina ndinwa na tuwe bongo tabye kaundo kamwe. Kitumi cha namba sia isu sia kwamba namba ka 30 something percent umana isu ni kura 9.6 isu ni kura manendaka watu elewe ni kura sia Ruto as a person not UDA as a party. Mundu Ruto makoma na kamba aratuma kakuya nye nganduwa Ruto tawe president wako lakini yukuma bubuko theo ile ni azimio ndei kana ni waipa ndei ile ingi kana ni sia masia ko kwitu ndei siombe ko ino sia Ruto ite sia chama chake cha keda ni chama for me I wonder see that high. Kavyu yulo isu sia Ruto na Raila ba ukamba. I think to some extent ni reflection ya kila ki background na ngikwata mbawuneni wa MUTISYA nikana ila Kalonzo ukia asettle nijo wona Raila mbatangie nondo bawetinanga ila tunasukumete Kalonzo ete president unethia on the manaindi but you ila wonia asettle na amba ya mukamba yu tukinyelete babu nijo wona rating ya Raila ya mbatangie na pia Governor Alfred Mutua kwenda anaumia ya azimio alika Kenya kwanza ni kindu kingi kiuchangia kwa muno muthama yobo na vinda Ruto ana bado rating yake okamba ina wona Mutua ebeta azimio to na kuye kula zia azimio ilo imwe kuma azimio ye nondo wasisia county ya Masako na pio Kitui na Makueni na ndo alama mwate aingi na lakini wesa kwethia nondo wa mukamba ndo wenda aile na aganikite nota orientation ya mukamba after mulu MUTISYA athiumwa ula watutie tandongo ini Stephen Kalonzo Musyoka so ila wanena ona saingi no kinde no jokindu kila kitaile but mukamba no kota kwithukisa na yati so nikichangite Raila kwenda yoro okay sio ni chokamba ndana mbagothi wa NZAMBA wandelikani ovu mwana nyozu ndino wa chama cha maendeleo chapcho ungamita chama cha maendeleo chapcho na mutongo wenyura ni Governor Alfred Mutua wenu wakila thi Kenya kwanza na mumenyi ni mwati wa azimio. What is happening? I think siasa ni vendokete matuko ya ERASTUS siasa ila siasa kanu moya vendo ko mo ka vendo ka inyonde ni ando emaumete bau na ni kwatia ve vindo nonete legally yes legally maendeleo chap bado ya azimio but party leader witolane Alfred Mutua wene wa umelile nesa na elesia akenya na ndo alangi kanawe support Ruto na ni haki yake demokrasia na sainge no twende ni chamani chaku lakini eti umaanisha kindu chonde kila waweta nicho na ile kuitikila nacho na sune yo democracy na pia vela yeta wa alignment nondo wa sisia wa yoko kila vevinda wa kisewe asise na atimata mundu wana Raila ni mundu musio akise na soft spot for Raila mutete muno gukamba then mithenya ile idala after makunela rale yaiba Masako wake leo suwa mwanengi TV ni aya kwanza ethiye Ruto ni mundu musiopyo so kilando na kwasi mostly it's all about interest. Okay, yes. Aya NZAMBA tusioke kwa opinion poll inosi ya Raila na Ruto okamba 52.2 Raila 39.6 Ruto.
Opinion polls no reflect the truth ile katika ground. Isi ndio ambole anasema no. Wasisia mundula ukwaka katika siasa ambio kwananga nimetuke muno kwithukigwa na tie kwithia mutu ni more influential ukambani kana siasa nisio kamba but nundu no ni investite mena muthama siasa ni cia Raila kuyambe ila muthama wambie kuma kwa Raila ya imetuke kubua Raila na ethukiwe nundu andu mekulethe andu amaindui au manjata mutu anoka nake ndaka ya mwisho anuma. So influence ya mutua katika siasa cia UDA yethia ni ambateanga nethia nundu ekukosa kwa governor wonela following yaku katika account ila wi ndia sika na mutua ina influence nene ukambani yonze lakini masaku ina influence na wasisha before akamba bane mabiche bandu mabu bwana na kibubu kyukine keda kinendi mpaka kula sia konwe then Ruto ede lead kula sio kamba nzabo banini wazema kina maka Kalonzo Musyoka alone edito namo tiba niba na atumiwe Ruto akwata vina mwinga ngio kamba exactly. Ruto no na kinenzi na wethia paike ndo chumusia kulika kila kona yo kamba na we need trust ya kamba ingi ilo kuka support ikundi sibeti ni ikundi bingi lakini ila Kalonzo nethiwe na musimamo as you to support Raila Amolo Odinga na ndongo ingi sio kamba sina mwani bobo nicho kitu Raila una shoot yengi back ambia kwambata nacho kitu na biche 52%. KAVYU wathoka ni kwendea wambata nundu already no isi kila region kuna na kila mokwata moso tongoi so there Kalonzo be position ilo nadhiwe na netu noni enesa pe sindu ilo nadhiwe ukamba kula mbingi sio nonengane baya tusiaisi mianeno ya Kalonzo na nengiwe kwethionga mema ministers na through that Raila yakwata kula mbingi ukambani. Okay. Mheshimiwa ndimena nagu wende na kunene na alikana na ndene wa siasa utuika maundu mono mabindo kana siasa ni interest chama KAVYU wanena ya muthena nagu watesa Mheshimiwa Ruto mono kamba na hiyo ngona no bindu kie wani kazi mio na wa independent na niona utabia kila bandu pedha na kingpin wabo ukamba ni kingpin wakamba ni Kalonzo unazizi wele akamika iteka na teka no kateke interest siakwa ila no ni stake catered katika UDA ya ni lazima nizame ni di azimio nundu umunzi waiba ground number 1 umusa kwene ando wenda kwithukizia wasya wandu na out of ando yana ando 50 ma kwetu kineleva dukende kuthi contrary kuna kwima wasyamo atia wasyola moko tabia okay kuni muno na atie wasya wandu ala mandu mimbunge ni mone ndie kwa atia wasya wo na kango tabia wale na wasya wo igwa na kibu ni kukua kibu ya kithe tuwe the onacho ombola onethe andu onethe nule nacho no the anacho wale nacho kikakukua kikuije basa so kila neki yaani lazima na atiane na wasi wa mwenenzi ulongodete kula mulango. Okay. Yeah. Na ndi mwana musese mu vyamo no ndi wa kilungu chao sakwani 2022 kila wakana vaande ni wa Mutongo TV ni twende atongoi tunemo batu nenge wa ya opinion polls na yu ni ngwathie kana ninguka kwa kuna kunenge woni wako yu nienda kusoma motomani na niambia na Facebook ni Mutongo TV
tumotumani wa kukwanda byo nweke ya opinion poll na isitwe that winenia wano siki to ondo siri to iyumwa ni makundi kibatukanywa makwika ukunikeli tuambie na IRS na Infotrack asuni momedhiwe maumia mawoni ma oyu metuki Facebook ni Mutongo TV tu live ndini wa Facebook wa vikavo share ti otumani wa kuvau na ndeni wa page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO and out otumani wa kuvuni nguona na we like page na we follow na ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official ni ngusoma mautumani ma YouTube ili itatu kenda 5 ni namba otumani mukuvi vatendi vi simu ni nguosa simu 5 nda namba kuende na kilungu kanambie va Facebook ya Mutongo TV etwa Youthman Africana yambia ERASTUS ngelese mutese wangai no mwe momboni north ni yake nduku Ben ERASTUS tuiva mwemba kamuthia keria mahebo MCA mutese wangai no mwe anduma momboni maisi kivela ni chake ni wotonya zafia ERASTUS ngelese Mutongo KAVYU na mutavya kuoke nani tumugwete muno ta MCA ukite 2022 Bramwell Chelsea Holly kiambia ngelese MCA ukite momboni north Abi Joel ambia pamoja keja mutisya no imwe kifile chake na ke mundoni witu wa Phyllis Temi ambia ngelisema MCA Mulango ward no imwe andoma Mulango mezi ni 5 tena nenge mawoni menyu lo opinion poll omwende na kukadhi ya tongo imenyu Alex Bahati vamwenzo moto locked kabisa ngelisema MCA wa mutisya wanga ino imwe kweli ningaisi endo akunite ne samwa Vincent Munish twende MCA wa Munyu ward tumwe twete MCA wa Munyu ward tumwiwe aya MCA wa Mono no kwetwa ku Veronica Mutava kedia MCA mheshimiwa KAVYU Kayani tuko pamoja mpaka mbunge watching from Nyani MBC wa Munyu safari mutuko watching over fedha Mbakasi Katana niko na masa asante hello ERASTUS watching from Mulango mheshimiwa Usu wa Mulango anaisi ndesi uya anaisi ndesi uya wake miaka isu 5 na nicho kitumi cha golea kuthua anduma Mulango ai mwa njimu kwati achata kwa mukuli no manyie uya wake kana tusa kuyo mundu ungi wese uya MCA ya kule akeli mwe au melovi okay one ground ekagenge ando alama musakuye mamone atanamba kuinuka thank you yeah mheshimiwa umbea udinda ground nungonenga mwana wasonge kule Yesu mwana we katie sawa no kuelewa siasa sia Kenya basongetu eto akatana Nicodemus nene amotesha wanga Vincent Monish motoa ni kutupa aezi pata 20% Machakos only so yeye akona tamaa aliacha members wake wote Azimio afadhali Mudhama though aezi shinda ndeti kura okay wazo ya siasa sia masako ERASTUS root ground nesa muno Kate senior mutise wangai duko Ben tuko pamoja ERASTUS kedia atongo yasumu no kule KAVYU akamon ndio kwati waandika hata okay na ke mundu witwa Little Bob yasenye ndiki ya opinion poll John Wambua Kim na ke asia kedia mutesi wangai ni ndongo ku pipeline twisi Azimio and Motave and Mwemangelesi KAVYU na mwe kivile chake ayesi nikaluka Facebook Mutongo TV na indi nendo sisi YouTube nako yani Mutongo TV Stock FM official na wavika YouTube subscribe kwa ndo bata so subscribe YouTube ya Mutongo TV Stock FM official na yu no siwoke saidha no subscribe ndo ka tuwe tina ni maondo ala tuidha tuyeka Sara Kilonzo embea hekule ki ERASTUS ki nachone kiva kanani ikombe enini Sara Kilonzo ikombe ya siasa nikila wachumwa by the way kwa mashabiki mai ikombe wachumwa saa ile na nusu yutukaambia saa ile na nusu nginya saa 5 zao tukotila tunaambia saa 3 na nusu kana saa 4 yutukaambia saa ile na nusu kini kilungucho sa kwa 2022 Sara Kilonzo na alangi mokulia twaje no mwana nyawa ikombe okay masi kavengi mutesya mbea tundi kedia NZAMBA masi kavengi ito ikombe nini kana niva nikwatia na mwelesya tuyito zengi mwama na ye kombe okay tuyito ikombe nini lakini kitaosa kwa ni 2022 Michael Matheka ukamba ni vevinya kuiki ya mutua nundu mostly our project na for now is watermelon Dickson Mwendo nienda ambiyo kuna simu yini ngoza simu yu ambiyo kuna simu na basi simu tisfo kioni kwako na minoso mwatumani bani enda ngoza simu haya
Sawa kanini. Dickson Mwendo ni ova Mumbuni North Ward. Sometimes I do believe in the opinion polls, but at times I tend to doubt. Ngedese MUTISYA no imuya Mumbuni is very locked and intact. Alex muya yase ERASTUS opinion polls isu tisya uo ni umandi wambesa nye tamundu nesi wanja koya kabatu emevangi we uzembe awezi wanja koya ngewizwingi si wetwa ndego. Kanini tu ready tuwaze simu itano tiwa. Aya nenge ambe. Aya twende ino kuna simu namba zile simu save ukioni kwako hello Mutongoi. Hello. Twende nao. Ongelanga wasya. Itawa Joseph Mutone Simamboni. Joseph. Ubo wa mutua na hizi nitoneka. Bisi. Waipa. Na mute. Okay. Nilisama. Asante. Nengyonge kanini. Hello Mutongoi. Mutongoi TV ERASTUS. Hello Mutongoi. Tuenena nao. Mutu hata. Neza tuinywe. Ni kisinga kuma mkwapa. Wani wiki yange wewe opinion poll. Muno wiki yunga tuwa kukuelezea hii. Kwa sisia kwa kitumia kengi na tinde tunakuna kure ya Uhuru na Ruto. Tono Raila atongweti nezi na tuwa kuna kula tuona ngaduka. Iko ukilizia mabembo singisikia kisikia muno lakini kila kivo ni sawa ni vya supported Ruto ni supported Ruto kwa kila kivo lakini zilizia mabembo singisikia. Asante. Aya tozo onge wakatatu. Aya okay. Namba zile simu zivukione kwako kuna simu. Hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Ni ndugu yuwe kani wasemba. Aya. Eka ujaribu Hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Unena Nicodemus wa Mumbuni. Nicodemus wa Mumbuni kalifo. Nicodemus wa Semba. Aya. Tose onge. Namba cia simu cie voile wa kone moya thia wi basic kone swingi nikendo ise thia ni twaenda nesa ERASTUS sigede cio nerebo KAVYU no imotavia kana kinani twi na KAVYU twinena nao Nemuna kuma kangeni Nijilango na Mutwa sawa ni Laila sawa Laila ni watu na kutongo ya endemiki wa Kenya Nija Ruto kuomeka. Okay. Yeah. Asante. Haya. Ingeile twaza zimu ingeile tumine. Ningwitikana na opinion polls. Previously they had predicted up to 80% Mumbuni North ecologed under MUTISYA January Simbole. Hello Mutongoi. Hello. Ayedukezya TV ni akakuyedukezya TV ni tafadhali. Mimi sikubaliani na hiyo opinion MCA muvote kema kimwe twisi Joseph. Okay. Hello Mutongoi. Nodo kungone azimu na namba yako ya kiungone azimu ndio sa. Hello Mutongoi. Unena ndogo na nikuma loto. Ete woni? Ndogo. Ete woni wako? Yeah, opinion ni sima na kusawa. Kuba. Okay. Kama support to Laila. Aya sawa asante. Kanini tuwaze ya mudia twende. Nazi yoko na zimu nazi yoko na nambe sisi vukioni. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Tuinena nao. Utawa sisi ni mutuko sako. Laila tosha mutwa kutaotanga ngako unkwapwa mutwa. Mutwa mutwa na kuitotongo wengi mundu teki Okay. Asante.
aya naende wako na simu ndukaete siendo inge mbingi etikulia kana ete woni wako yulwa kila tuende na kunene sia ngewaya siendo inge sia kute twikaete siasani tuko na inge siasa naende mwanzo kana mwabiana kwetu ke siasa na nzamba eta bema kule wakulo yo ene dema kwa kumeaze ndo ne background no amwe mama ene I think is your opinion yake nondo mabinda mons bakubi ewo maketwi numete kitwi ona nina mikutano itatu monze kitwi no ise ya kulia we wa MCA lengo hizo ndio hizo ya MCA no sini mundu ona siasa yake tusitekweleka nondo MCA we wake nondo bwana wa senator MCA tukum andikitwe akune moya tatu wambe to kusobya mia wakeli ito oversight kana kusia serikali kusia mali ya mwenenzi na chaka tatu kito representation ijonze nondo tuyane ya mbungeni mwetu mamundu umwe adie kale bayanzi ni kana anene wasia wandu alama mutumite na saingi failure ya governor ilo kunenga ne maendeleo bayanzi na enenga ne kuo nini kana meleo biki andu nesa sengi ni there so kula kui MCA lakini uweza kuithia kwa big extent ni failure ya governor lakini MCA kila sa kuitwe ni mondo wasu atatu wasu waeleze okay nenda tuende na uneni mwena akulo makulio nenda tuende tuimina kiucha opinion poll tuke bagu to kamba tuzingire kanyo ta makuweni na ngutumia kibela cha senator nondo vele opinion poll umitupumbeni na watu sia mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo ulani muyumbe wa kiliombunge cha makuweni eti kibela cha senator county nesu na chama cha Wiper ni wethi tu eyulu ni weki tu eyulu na yu poka babi kwa bandu ese na mheshimiwa Kibwana no kwete kibela kiu na wethi ya ndungine makwaze Kibwana ni wethi tu governor na no kwataka nite nene ndimo no thukumite nene ndinesa na no tonya kwithwa embe wacho ona Manzo na nditumia example ya baba gubiwe chuni kwa tena chuma kibitu mheshimiwa Manzo bandu bangi akulia governor no mawe tolama nawe tie na senator mawe tongi kulia yokai ngeweno sia opinion poll background mutesi wangai ni reflect ya background inesa kana no jisino lo wetie kana no ula ukufavor ni that company ni wewe kada yes ni wone ngawai yes Max wane nkangaleka nyoze basa nenda kuminaro down ta kwakwa masako ndoma nekindu kemo kasenga muno pea tongoi makatangaswa ni ofisa wa IBC ando makuli au nyagura ba ngania zinda ngwata kitumi nondo iyo opinion poll sio pe opinion poll singikete kwa sia afisa pisa yae ERASTUS no kwete kevela ERASTUS zeta na omba no kombewa muno nando ingi kanena maboi mauzemba kila bantu eba nendo bande iziaze ibikie binda ngefani kwenza umane kwezo so you know local yakulo yemozela isi mo mombe ya mheshimiwa NZAMBA mainge vetu uwe nimeumwenda kana menda ke lokwete yes nima nakaru mukaya ka oyo kona kura kwa mundu akali keba yaka no sio mbeza si NZAMBA lakini ba yako kona kura ndiye momo kona kura ndiko ne kura mheshimiwa langona oyo na moto ambunge ndakethanda ite kindu ndu kwana ndu mheshimiwa NZAMBA otunengete meiyo ningwolana na munenga kura akambizia uka ground 2027 nikenda mbe okwitungia kwanza yo ile kitemogela kia wani enende ofwiji ko kwitungea ko ile isi uma soania nicho kutumi ngwenda kwa asiati ndanamba usonga bubu yes kana pe mukoni wako na simu asiri ukambade twezi Kalonzo utwande jao dewe atumendezia dewe nini egwa ndithi mbingi njewe ilia agamba tinene kithio muchucha nganyandewe tongo iwitu nienda ula woza ogani ose okani nono mutu wobeleti nono ba Kalonzo wobeleti sio nde Kalonzo endevu not unless undabya otherwise aindie bwa to thoya ibiene akamba mutu aindie ba ya to thoya ibia akamba sawa so twele kwazia Kalonzo ndewe ni kwitwa wikenya kwanza kana mutu ndewe ni kwitwa Azimio. Let us keep quiet. Kala we Azimio, build your candidate. Build your
pe mathiko ina ndiye bandu iso ithei na ne gwa mboni mpinge muno yo nandu maiputhisya mundu umwe muno no longe maimutaia muno no zengai yumata yo muno na zine zo kuno kura hii ka kuno na kila kikatalwa no izeti tinguma na tia lando no banasia ni kura 1 2 3 sia ERASTUS ni tatu 1 2 3 4 sia KAVYU nina. That will be the mathematics. So yukilangwenda otwende na kunena kiu negwa no sio no nyakaukani kukai. Let us not fight atongoi nyene umwe ya etia kura nende ngweti ya binda yambe and I can feel undo sie there was na bina na it should be a warning kwa mondo lo kuona nondo bae botomba na muno akaito tukomba ne bau nyo mondo na ndikunena naye mutongo yo ongamete ba no yo ongamete mazeti ya kura maka maiti ya kura mwana wazomethio ziana ziake okulosomethasya no wasomethio kwake losomethasya in other words mutongo yula musio wino tongo ikuma ngoni yake ndokila aketi kura nikende mande mali okila nikenda siana sia kuwe utena kindu siana sia usu siana izundi waneso ida okuleta aketi sia so my point is dikadhame onula tunenda let us not tuikasenga nyendewe ni kwithwa nde kampini lawe no mwana witu no mukamba na kura ina kwa ikaze nyandu matangazo makatangazwa ukuona nganya tawo kubeta uone nganya beta yukaenda umwe ato obisine kwake nawe nuona mu ground kura to chene pia anza nikana ogwo ndwe mathangoni ma opinion polls cia companies yanza ogwo we mumbone no thi muteja wewe wekuo mame weko wewe ndweko pull up your socks lakini yo nundu bai mundu kila mundu akaleka rumuni kauwe weka yes bwana KAVYU chances cia atongo yano merito mairangiwa yulu tunene to wakamba yu tunene wakamba no weze ngelekanya sina nenga lekanyo ela bwana muteja okonengane na ila ingi neto kwa nganya no na wati wengi ithe tuisenganya ko mitandao wana chances sione siva matuku kenda mwe mwana kwa mfano paya kwitu kinania mathatani pe opinion nekitwe chumwa kithelu imwene azimio ingisia kwa ni mobea wa Kenya kwanza nasi atwathikio kusi access kwesila kwa monene wa chama kitu Dr. Fred Mutua paya kinane nona nasi akabye 93% ingeja wakaje 98% na yo wathio i ground kate wandu 10 na nyama iloko ya makaku ni KAVYU alafu ni wa director Ngala wase baini asu kate wandu 10 nyanya wale ya makaku ni KAVYU so otondo mutisya na bwana NZAMBA mema nasi anikana ketha kutongo ese paya ground mwene ndi nukwasya niguo na niguo nue matuko kenda mwai wa nyanya to expect ona wae maku kenda ni 80% mwene ndi unaonengai ona ya defeat ko kongamila ba 70 lakini ketha ni no ya kwisa obisya azuna lando mutisyo kasya makagunwa ni lanya muzita wa shock ondo wa manyite kutaiwa polls yonania wejo low lakini more the reality on the ground ndio tete ani tofauti na kila kingi nikana siende si objective yo saa ingetwa ile kwekulasi nikana masi nganyano utongoete sio ni sio manasi sasa ondo be mundu utonyo kitokitaga kulya oka kuniao ona na be ungyo kuka eke othese akulyo matheseme kulyo batayongela oka kunianganya niki so withiolona kula cia niki no tonyo kwa tarito siba kubina kwinda cio wo kukilo kitio vita kulite bandu angyo makula cia oka kuniao ayu saizo dethia isitwa ilaja wakamitoke mutisya aigwa mutisya agino ukabonga ma second inge itatu no imukulia ne mutisya niki niwa kwa ona ni giteta ulo twambisyo kulanya niki na NZAMBA ni wotonya kwikanga mbange so maybe ongela kiukingi
tamba ya mukamba na nunyo uthiuthu kwa Dr. Stephen Kalonzo ena kibalua kinene cha kuete mbaya ya mukamba bandu bamwe nundu ila sarakasi tunaona gwa batu ibuthwe ugethio no Kalonzo no pikia bandu no tomewa wendo thiti keka kikabuni chake kinae mutwa kinae kibwana muthama naibo ngilwevo ndoisa kuiga mundu kupika bandu akegwa twene twike ata tuthi badila tukasalucha tumanye twoka bamwe tambai niguo tukenda na wasia lakini la woka wa Kalonzo ba no isukuma mutu ogwo mwete ondewya nibo tubuthia gwa tambai ondwa nilanya muyitawa divide and rule so tukwatene pe bamwe na Kalonzo ndu watiwe mbaya ya mukamba ye bamwe ni mulu mutisya I think ona siasa siathela pepata wawe kwikala nthi akiswani ata mutongo iwambai atwete pamwe ithionthe nundu twimbai imwe Nzamba twinene okiu ulembe tu wakamba tongo ala withito iwa nganya rizituka kwa nganya chances sio sakwani no amwe wakenda another sorry Erastus number 1 popularity ya mundu idepende ya na andu azuma kwase niwe tu kukunia muona niende ndukatwike meimoka utoini baya wako pala umete na meoso opinion siaku bau most opinion siaku bau at least pai mundu tesi niwe yutongo sia bau number 2 katika opinion ino sikuoswa pe bandu tono ikuosa opinion ya mutisya no ketha mutisya umete bosuo na yelesia na convince andu mapau na pengine wethia nimakuwa me convinced lakini uni ungeayuka nema convince otherwise so opinion ino nicho kitu bingutabije kuma ndeto yambe ndisikia mono nundu ika depend wosa ibinda iba andu azu akitya media ata nundu sainge nabe mundu umunzo tono mukudia opinion ino sainge nisio kasi akudwa nula ku utono kunwa kipila cha president mukambia kuna suo nula mukuwa eyulu no mundu usuweza kuthia suo ni support ya Ruto lakini yokuli yesu na yadukizia background no utabia kila nguwa background niwa ni Raila ngwazi Raila lakini yesu kuthia inacho sense kula ya kweba ikwa Ruto kuni ku depend number 1 mokule la mokule twe number 2 with posa opinion yesu white posa pa wakiti andu azu media ata nundu nduka bandu waiba andu wala Ruto ekoleta mukutano na ekulia kunu la popular na agesuo akunie mukutano na atia andu mbesa yu andu azu baike to imakiza meswania meno tani musanza mukoa nitwakomana munini wa musumbi no atutia mbesa na ni watu kunia they are already convinced lakini oni makomana mundu nge tofauti akili sio siambe wekata kubindwa nenda tukwanengea bayini muzese nangosia motumani menyu lwake utwendera kunenanisha indi nenda tukeba maondo ala maende muno umundi uteti ni wethi wo Ngala muno ndo waziyangale ko siele muno inonene ile waja kwa yo vo ndo no twaise campaign yake umundi ngale ko sia Nyeri waiganwe mwaure nwenda NZOMO na muno iko na campaign ati asekana wende na bina munene na uli Kenya mamusangi wesedia onakeno wako na campaign tuke kwa tusitombalasi Azimio ni Kenya na Kenya kwanza Raila Odinga na Mheshimiwa Ruto watizo sisi tete aswele nimeendea no vinda na ngomi siaki uteti umonde Ruto masabit ni waviki anakukima Raila muno aimwia akana nangawasia kwa sijui register la tukatumia ni endamanu on electronic na 2017 no endio kotini azena kwenda kutukutumo electronic na ngale kwengi Raila kunena zagina weta kana no 10 ya mathawa hizi we ende tenginyaba engire tenginya 11 na enda jao register ya nyao ya manual bwana kanambia na KAVYU na ndo tuamini na bwana Nzamba watoto sisi ya KAVYU maondo ala maende UDA yachakana Raila no ambio sense defeat kana no kuona wewe no kusindwa watoto sisi ya maondo asu maende ma register tutumie electronic tutumie manual no kuona
manu eno kuwetwa tetonya kwitha yitumika kwanzia makanelengi kutwa ize siko sio kengani thini wa usakunela ukite na no ithe no cho kitumi Ruto oteko mienda kana twisengale kwenge vice versa no with the electronic no yeto no with endo tumika thini wa kwanganganya na kuya kwa kura nenda kwa sia mukamba sia kabumbu na kona nzoka ndwa iloko te aswe Raila ni victim wa sindu isu sio ndoko kia na Ruto mwangaleni unge namo I think meona idumi sio sia ku insist kana menda yethi electronic but on IBC yesukumia ke electronic IBC onayo yesukumia ke lakini ni kwatio ibinda yebweti na bebinda bana na uteti kana register bema sito maimaunye na kana be amwe mayabute so ekulio yela to kulia nondo Raila na Ruto temo makakunethia kura kila Chebukati ulani we chairman wa IBC wa elenda ya shua akenya ni kana ni kumanengela confidence when we yombanite kukunethio nyubani na omunde isi ni mayombanite na ketha ni mayombanite ni ithwe ala twikukite ibela one ambo tunenge confidence kana usakwani whether ni manyo kana ni electronic kana etumia sieli ukenda we reflect wasia wa mwenendi kendo sungio nije then ang ni malikange meti kura no nie pandu azimio ya kisia kana kenda batinda na manyo ni mo boycott election na Kenya beondo ile elengi 2017 tuokie twa watu boycott kwa modi kuna na azuma dhima kuna na jamii no kuna masinda so yumo pauge bikie ayambesia kwa sia no ku boycott enda ati aituma Kenya mambesia ku lose ila imani na lakini oyumili omonde atambala laje wakele 11 kwende 11 tiundu na zena mwingi wa kazi na over 70% usune woni wake lakini kila nyakwa woni wako ni mailo nenge IBC mwanya nondu ne yobodi ele nengeto ndotonya kwenda wire farina muthauki at the same time so niwe mathi malikange kila mundu etie mukenya kura mamukune na kano mundu umwe kweka kwetia kivila ayuka atwike chairman wa IBC so ni masa kwekemwe yes nondo ndithi kwa bwana Mutisya mheshimiwa Ruto monde nimethi wa Raila au mano na nzama ya IBC ni independent body yeko likilelo na ngeweno ya manual electronic register kido chambe kuselanzia ende to imoni mala maingi ndizao vindu keyetu always waziada bo nazi nikithioma lakini nazi Raila mutua wa kukomea IBC wanakuma tene ndo manekana BBI ya mbezi kwetwe point yake number 1 leave alone sharing kana ku make sure kila mundu ni we there represented kila Ruto wakita sharing of power Raila pushia ya sekana tuenda body nzio itona kweka elections onalika na yuku kabi watu likania tweka na ome ato isi tusioke na mo amazi ai tuisioke ide to boycott bakabodi ai nzeo na zaidi huo zike kwa kokeka ya kuonelia kura na si atangazo muzindi na ai ndo kithito so ni kwazi ai nzieno Raila wezela za kutinda komete IBC ni wonete ndi matunda I'm thinking of no so bya nzenge itona kukutuma kura zia kila wako ni wasira nosio kila wako no kura komete nosio 10 personally ndimo support mo no lo kwasia neto kwenda manyo register na ashimiwa nimekutikala na kwa nundu ndi kuona undu KAVYU atongwete 80% mabatani
ayu mundu ungi meusindana nake athikua kakue mabuku 5 na inenga nendelezia me makuwe matikiwe na sana na nundu andu maolekanga matheto maitulu lwa ingi that will not reflect the truth no manekana mundu wako ni wakura kwanzia yongi akathike zioketa wa kwangelekanio mathathani kana sikia aya menyu muyangu atagwa ko kundikawa na mundu ukito ofisi kwa kwazia basari nundu niweze kurondo waikwatie let the truth listen nundu ona imu kwasia manyo si prindi wa kuma ba si prindi wa kuma iso electronic no ye payinge kuzogwa mpya no isu no ye kunywa no ye kumwa chapisho ne uye commission wa IBC ayasia no yo makumi ama isa obya booklet kila maile ko address ni bakethe wa technical error we say there ando imoka ngone akura na machine senu yo thokoma inondo me asia kimskit ne geta primary isu nyo ila main yo kuna kula ichu ne che yunye ngwenda kwegwa nikenda tweko concentrate na ABC to concentrate na ando mekwenda ukenga enende ila to kumatabya wala nyo gwitu undu wakupindwa mathayo mo we are running towards kutabya andu na lame ukengwa na mbesa tumatabya mbesa either hii lakini it is your life so we should concentrate more ko IBC kila maila yuko address completely nete na wae kama chini ka genu nikaka kwama kiatha kaika kwama na niwanga ndika ika kwama ngawa ya manu nye personally ndiko mienda nundu enezekana amatu usinda namo mheshimiwa KAVYU ezina na ndo matweke vela ko ni mesi ukoyo undu uko na wa na kwa nitsina namo maikivelani ko no mesi ukoyo undu uko na wa na nye ndiye ndo uko ukoyo tia teno manzi ndete kasio tuko na ukoyo na lakini I don't want to do that tienda obwo na akia mwene ndi ayaka kone kura yake ko twego tinda tukumita IBC let us go to the people tutabyando tukameka hata nundu maika atono bana kwana nundu twatatazia IBC makano tonu bana woni witu yolo akobendwa maisha mo anya nasi akana nyendiko tata ya mundu koza independent Ruto na Raila mote banondo mothembana nyenenda muthembani tunize kuwa maweta mumboni no thibando lakini la muweta bantu mumboni no thibando nika muchangila ndu changilia mupela wa Chelsea na Manchester meo England na maimbesi Zamba I think maybe kidogo KAVYU no kitawa Zamba KAVYU ambo changi abone kienda kidogo I think maybe either deswe kutwekana ni electronic I think machine is secondary remotely the only time you can need your internet near the point of transmitting the result so most of the time I think 2017 is a failure in network but you can there remotely ndio kuona bata wawe kukia na IBC pia nimeelewa kusomithia ndi urwa maundazi nondo ingi meaze ngewa ya network ni tonyo field na indi network ni bahu si transmit wa buni network katumika bwana Nzamba ERASTUS electronic machine thina ya munene uka transmission kula ni kuniwe ne sabyu na kile kindu cha dhala lakini saidla na mwesu ikwichwa itwike kituo ki sia kuna kula ngilile thina wambe abo wasisia Raila kilo kukaya mono 2017 Raila aina experience isu ya 54% na I think ando ingine mwisi magava na maingi ando ingi mabiti na 54% na pe undukuthi ya tuke electronic system hizo keda ni setitwe ukethia ibituka 52 kana either less than 54 kana 52% nisi akonwa nisi echwa nisi atalwa na hicho kitu kuona Raila ayasia no kwenda manu tabaka ti with the new iyoka lakini siku ya manual na bena electronic nika no isikwithia electronic ya fail manual ni sawa thina wa manual no mwetu nawo baya ni mituki muno ku collide na returning officer na mwezi si asenzwa baya tallying center nundu ekwa returning officer no mundu tagu na takwa na mheshimiwa ba na anengwe pembezo utono kwatithwa no kamwambe zino sisenzwe numbers Raila ina
kula ngilile weona ongela 2 kana weongelo ka 4 kana 0 ngeba kana ongela 0 ngibika ngilie 10 aneze si atumwa eko ni siabetuka so kwaniswa nakwa ndiko na thina wacio zisibo ni sele with the manual na electronic okay etha thina no wethiwe 2017 naweza kwithia kila mundu woza no kumana ba peke ndo chekwika nenda kwa bia neza 2017 54% you know pai no kola wekiki na system wisu pai mundu utese peke ndo chekiki nundu muyamba pai undu ito na kwikala ugaza kwithia ai magaba na bakubi miongweli monze me na 54% president 54% kwa kiuni chora ila uko naekea zaidi okay aya ni anatambozi yene ndi bameaje ata masana mo maendete kuthi ni saa ina yuna nusu ni masala ro mina kilungu indi ekatwa soma woni wa mwene ndi tuwe muyasi ata kwisila Facebook Mutongwe TV na wabika Facebook na kwa live ti watomani wa kuva una we share link Facebook ya kwani ERASTUS kitoko NZOMO and I like page na weviki na kwithwa wetuma watomani wa kuningwitha ndiwona na ndini wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official ningoza mwatumani ma YouTube na ndio sasa simu inge 5 ningwenda kwigwa ndo simu muyasi ata kuna simu namba cia simu sivukioni avena namba ile avena Airtel na Safaricom kuno kuna sionde ilokwa yalika no sawa tuase noyo na ndini wa utumani makuveni ile tukenda imwe 5 ni kwaje ne wone mawoni alamu ende na utuma mwende na kwiki wa voki one kwa kuna maende na vita voters cross Benson Musiokaya asia kithuku the law is very clear there should be electronic voter register as principal register and manual register is complementary chalo katena akia sekedi atongo yasumo no nzamba ni MCA wa kwa mulango ende mulango ando mease ne rutu almost kila bandu aya nake aya siangia akasi ningwitikala na opinion polls nesi ya ovyo ne chalo kate kuma mulango si wa kwa Dominic Katitu ya electronic manual system is a must in our country not everywhere will have a network yazia kwekomora na network okay kivila ni chara ilaki we musemi hello ile shedi wambuna yake asia okay ose songia musia isiongi isunila ndasoma ekanoke ba YouTube YouTube Mutongwe TV Stock FM official nesisi muyasia na we avika subscribe kaida ndo subscribe tuke ba kwa netie na vikaba nevikie kwake Steve Chalo nisomye utumani wangu kanoke kwake Joseph Kitheka yasia I think for the first time we Kambas have to be keen for the 2022 elections as the pressure is Kambas can only benefit from the Azimio government but the UDA government Kambas have nothing to benefit usi woni wake asende ni wa serikali ya Azimio novo mukamba otonyo tethekia. The middleman is very smart. I love his wisdom. Joseph Kitheka ndi megweta mundu akatikatiki amaligania zetu ya mundu akatikatiki eto MUTISYA ngai CARLWEATHERS MBATHA etikivela cha MCA ward ya Mumboni North County ya Masako. Paul Godwin Kalundu to elect Ruto tosha salimia MUTISYA ngai sana napenda sana advices zake Musili Gideon Raila ndenuke ya aya toze zimu nenge simu siano ndo no simu ta 5 kanini twende na 10 kilungwe akatose simu na netela simu utumani weba yes hello Mutongwe yes ERASTUS MCA tunengete MUTISYA ngai ake kanesa ambassador wa miti Dr. Mike Mwendo Mike Mwendo ndakitali netele simu sienyu na kwa namba sia simu vauni ile kuna ile kulika noyo okay aya kandi soma mutumani ma ili tukenda imwe 5 mwende no kona simu uno yasia Mutongwe TV ERASTUS ngerese atongwe asumu no nitwa Daniel Mbidi katiwe niva Kayole Junction nyeni Azimio ndani kabisa show ye sawa vyo okay na ke mundu no nitwa yasia IBC
ye kithie akenya ala siasio sianangiwe nondo wa kuthukuma mauya momo ni kwithiwa machine isu isenzi andu ta asu. Okay, isenzi andu ta asu mongoti ani uye manene yake umasia kana makazi ya kusionthe methia itesawa masiaidi yaku sindu cionthe maisha kana we sorted kuno kethena thina. Aya ni John Kavwele kuchangamwe twivamwe na Ruto. Aya Mutongo TV rasa singerezea tongo yasu muno aye na soma utumani wako utumite safari mbingi naende kanisi ziongewalanda netha ndisi cia woni wake Mutongo TV Daniel utumite utumani maingi mangethi naende ni muvea TV tavya MUTISYA kura ila to kuna tisio isinda uzia za kula. Okay, ni wasimu yende no thini ko nini ko mesi ni ngoza simu sienyu kana amba soma matumani ni simu konete mono ko oba nini ende na uko na simu ekio kona ya reception ngumewa ni oba ni MUTISYA uzino amwelewa yaje kana kulele tikona tizo isinda ndize mani jara no amwelewa twasemo. Hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Ai. Ni wasemba. Iya. Ndio onge. Aya, hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Hello. Tuenena nao. Napita. Karibu. Iya. Yete woni wako kana ikuli Eka kuyudhi kisa TV tafadhali. Mkongo wangu. Wangu mtaka kula mbapo ndoni. Na ndio mwa lakini unaona kwa wala ila balangu wako kutami kiviluto ku. Okay. Asante. Aya, nengeonge kanini? Kivila kwa Raila Zabulo Katushi ngale kwa Facebook, MUTISYA ngaiwa the best, Jonathan Mutunga, Steven Nganda. Hello Mutongoi. ERASTUS. What in data? Nisa. Tuenena nao. Logi ngangi zinatoa baka na nuguta na kwa rifa. Karibu munoka logi. Nongete mutumio zumu tu angaibini wa kwanza irete na eta muno. Zumu ndo lestasi. Kila ndo mwe. Bana. Na sisa no na nundu wa sisa babe mundu ila. Alondo nuru kwa tete ndo lianga liko nesu. Ajoka ngaliko no iluto. Na ke mudama na mundu mudama katukwati ndo lianga liko nesu. Kila kimana ni kila ndo moto ya mukamba ni ndakatete uvuti omakati watongo ya tunundu luto kwa teke vila tendeni. Mundu ila kwa teke vila tendeni. Kila kiyo kuvuja Mutongo ina woke kwa teke laki vila ndo angaliko tumika kwa kama ndo ndo mwa MUTISYA. Uji jondo mweta. Asante. Patiyemo. Ni movyamo no kaloki nzangi kalikosia kanane buchari. Tuoze simu inge ndiso mautumani wake Steve Nganda netele simu. Mutongo TV gethi atongo yasimu no opinion pause isuni sia uo baba Raila akosa kevela kiita simu. Nenge simu inge kanini nase nduka kone reception. Kone suye hokioni kwako. Na namba bunile John Wambua Kim opinion pause isuni sia uo but see that na limitations mbingi sample size. Fala isambo sio so etc. Hello Mutongo TV. Hello. Hello. Tuinena nao. Wonana na TV ni mwana Kalonzo. Hello. Ni tokwewa. Waya kana azimwada. Kwa hiyo azimo kiwuka na jao. Okay. Nengeonke. Nano woke tenesa by the way. Hello Mutongoi. Hello? Tuinena nao. Hello? Tuinena nao. Tuinena na Mutunga. Mutunga ongelanga wazia. Ni waba ibuleni. Na go tuize azimio tuize mondonge. Okay. Na mutumio ziva mwizane no kweli vile na manyo. Na singi. Isi zile zipo. Asante.
Aya, simu ingi twaza ile tumine. Ni frago Ruto tosha. Sine ile tokenda imwe 5. Mutongo TV IBC ni bure maize kuyebanga. Iya. Raila tosha mboni kutoka Machakos. Hello Mutongo. Hello. Hello. Tuenena nao. Hello. Eka kuyithukizia TV ni tafadhali wako na simu. Pe andu ingi makwenda kukona simu. Kwa wako na simu. Eka kuyithukizia TV ni namazane ni momina. Itu ikito mina kipindi. Kwa nenga ne mwana. Mundu ungia kona simu getha ukweta kuyithukizia TV ni. Erastus ngere simu heshimiwa KAVYU mono. Na uye motavia tumwe kwa atite mono vyo. Kuuma thatani village ni Christopher. Motuko ni wasemba kuma kuuma thatani. Tose wangi wa muthetiwo. O umwe nikaenda tumine nondo masana mune matone muongo na hello Mutongoi. Hello. Wala. Tuenena nao. Winana na Christian kuna masako. Christian karibu. Na fandi kipindi kiseo. Asante. Pese nduko ngaya mikenesa mwende nesa. Amen. Thanks. Asante ngaire watu ekenesa na seimeni naze we ku mesi Ruto na inde mu vya muno kwako ni mazimu alamende no tuma SMS ni mbinge muno na inde atongwe ngwati ne mwethikisia wase wa mwene ndi na ni anda itomine ikilungu atumina kilungu kana mbira bwana KAVYU neto cia kusia modia kwa NND ulo nene nyo omundi na unene na NND alama ko seze mapaya kinani mathatani vala wina mema kutikibela cha MCA wetano wakwa kwa akenya onthe ni kana itukwatane na tuyithukisya na kwithukisya kila mutongoi ikana matuko kenda tunyuve mutongo yumwe ulotonya kutwa nthi yaitu ya Kenya akila twelomanya ila mutu wambatie uinambata kwa andu amwe ila maisha menda uchumi we muthuku tuthina ithio ntheta nthi ya Kenya so nitwithukisye na tuinenge mutongo yula wailite mwanya wa kutongoesya nthi ya Kenya na kwandu makinanie mathatani niendeyo kumulilikania kana nimweyumbanie twende ikutha musibi ni kana matuko kenda tuose othasyo witu na watho wako kwenyu ni kana ngumuthukuma kwa wikiku na savali twisa kuotongo witu ti mundu umwe kana bwana. Asante. Ni muvya muno Francis Wambua KAVYU mugiti wa kivela cha MCA wodini ya Kinani Mathatani sub county ya Mavoko county ya Masako na chama cha maendeleo chap ni muvya muno mwanyongi wa vinguka tukokova twende na unenania. Yes, CARLWEATHERS brother. Yes. Ikitu chambe nenda kwasya kwanda tiko imwe pe mutumia bubu aine na wase kana kule suti kuna tisio sisinda tangaza wa ndo mwana kana be kitu kita wa fallacy ni kaubungu katwa yake kala kaugwo asomba ukebwa nzamba ni wotongo eti nzamba ndasindika kana nzamba ungamo bandu akwe andu nyene nazindie kaimo nunguzindana nake nakuza kwithia ati weke andu wia dukeke we wia utongo waku no abuliwe ni mundu kabwa mundu ayaze nyene nazindie kura ye kayuti na mwana ngete za tukamuzindo wa mbito uambite kura ila itala wa actually contrary to what he says ni la wenda itu yo kwazeti itu kuna iziko na wise kitundu wa kindu chambe ngetha na agent thini wa polling station ko agent wako aka era na kwata kura itano akanda byonesa ite twakwato itano nimukulio wo out of mana na twakwato habe itano zo twakota ndu uzulio wala no twabetiano kila kingi kwa kalima mumbuni north pebinda za kilondo na pebinda ya kuthukuma nebinda ya kwetikela outhukumwe nondo utongoi no census ya norota census ya ne umea ukatsija oyuyu tumeani elia mubame atatu onosuku mwene kelungu ni anake kona ni ata kana bebinda twathukuma wana umae maitu na ni mathio moiye ti mathukume ulawe amatu manisie ti mathukume na itwe lo mathukuma kwa ndaia na nibo ngwasi ati mumbuni north thini binda aingi tuteyumba nisie kono tongoi uimandwa ni anake
na langwasia anake nyene mwanake beta futi ya mwanake na kivezi kivezi ni chandia mwanake ni mundu yomuka na siana na mundu wikalita na mundu tona kwiko maendeo na mundu tona thuku mandu awanda na ndatumanekana masindano atu okusindana mumbuni north ti masindano manula mukumbe wongi nula wezi kuuma na mbe wongi nula wezi uthata mbe wongi kana nula wina mbesa mbe wongi nundu ikule tukwita kwanzia mbingi witwe kwa mbesa witwe kwa ubungu ona kuyangi maenda akindi sikana ikiti kilago rwa peangi maenda ama katumia mabinangi maka bindu kwiti otongoi twitu anze sionde lakini kila nesi na nawasiakana muthono nomo bai muna che eke bindu kikasinda cheni mabinda omda kikatongo asia anye netia uthukumi wa mumbuni north nina walanyo wigwikite na inge na niende na kuweta yulua aimi maitu alama imaka awana nikaende ye na yulua anake maitu asume kala ute walelo mumanene ana ina no siana sienu musiaite yulua siana ndiwa na siana inge sia yetu nundu na asia kana kaina mabetio ulo seye ninya kwezemba ne nyoka mukulia niki usiaige kwako lakini kana kambitwe kai lo soma nika ilo kwata zayo museo nitie kura ni kuondoa ikundi siaka ila siumba na kwachata lakini bai mutongo iwao na ilo matwa ya ibela kana zema kana kindu cha kwekunira sia utandiria maka kwatu utandiria nitie kura ni kuondoa kisio kitu kiwawa nandu na maikwio nziani maendete kutoa hospitali makaitwe na ona mabige hospitali mela yore ya zindawa nienda nitie kura kuondoa walanyo wesikie ndo na kweka nikenda monola ni kulwe ne kiata ndu myaka 5 emenini muno pyo mundu na myaka 5 teta thela ani thela ndia sia tindi mina nitungie mubea kwa ilangwasia mundu watu thukuma etikilo usonge abandu bangi kana wetikilo uthi umwe nitungie mubea mheshimiwa ola wa ikibelani mumbuni north eta wa mheshimiwa Paul Nzawi Museko ni wambatia aketio kibelo kingi na etikila bande obasinda no andu angi andiko azianenge jamani kingi ndi member wa chama cha kuonye lakini ndiasia kana ninonie zitambio sio ya kwetekela let me also appreciate nyona kwa mundu ndikatoa nyaka yonde ni MCA I will one day kwenda ku appreciate kwa yes ka kwazia ti nundu politics ni karia mundu buildia ni kwetia miaka 5 miaka yesu ingi 5 ikategemea na kila nguo tabia ngeka kwa unenge kura yaku wezi kana miaka 5 nini sini thela na mundu akakula weki hata na keka kwa kwandaya nenge kura yaku noloka ngoni ya kura ngamoni oseo ngamoni ati ngamutongwesia na ndaya na ngamonse apate vinda yonde ngaina kwathime muno nitwa CARLWEATHERS MUTISYA MBATHA kana MUTISYA wa Ngai. Thank you very much. Aya uzino wemini aba iki cha kuongela bau bwana Nzamba to emina. Asante sana. Bwana Erastus Chambe nikutungia nduma mulango mupya munene nundo bekia ne munini amanza kwa fact na sakuwe ni kamwana ndambeto twana na nalika kibelani na ngwasia sengi ili anu mansiasa yetu athandu sindu mbingi no kethe ani sindu tuta achieve muno bisini wa MCA nundu MCA ndethe ana kinandu MCA ndethe ana mbesa cio thukuma na MCA tena mbesa cio thukuma kiloto na kwika ni kwikwatia ubisi wa governor na MCA ni kana deliver no ethe na good working relationship na governor la wibo na ngwasia umunzi akapa twikale tusia isi twimetho nundu alignment ila tulika kana coalition bala tuyulika niyo ka depend undu tukathukumwa ethe tulika azimio ni chao tuyiwe mesani ethe tulika uda ni chao tuyiwe mesani tuikalike tandu mate na metho tulike tandu mena metho tusiaisi ijeta mbaya mukamba twamino kuna kura tukanengwe chao tukebikata nundu oyukula tukakengo kana siko na wakimbai kula wo yusi kuno kimbai na andmasiti vaya momba nite kimbai mekulije twekea mwana witu na twekea kula sito sionze paya tukaudika nicho lakini choko kwenda tweke takamba na ngwase ni mubya muno byo Erastus ndo tutocha kitu ni chomonzi asante ni mubya munozi ni Nzamba James MCA wa Mulango ward na wengine kwenda miaka ingi 5 andini wa ward yesu atongo chimu vya munono ndo akuka mwanyonge wa vyunguka medenyesu etiele miongo 3 tunelete midelu nenge tuikoka ona itina wa usakwani
ni mwende osio tukakoma no ingi ndini wa mundu ama wakati ko tukoneseta sina muwe ngewa nduma no twegania sio no ngava no ndiziende atete matuka amekima no kima na baide matena tei mo governor ma MCA ma MP nginya kwa yolo no guondo mo thimbana umozeze ke yolo kwaku matuko kenda mwi wanyanya ukone kula wena woi unyuve mutongo yi ndukanyuve chama ndukanyuve mbesa nini urabasia ola wawo nyuva mutongo lo tonya kuotethia bayo mungu kuyonyuve nyuvolo kwenda we anenge tuwo kanda bizi wabazi mune na SMS umbengania nitweki ali natwekali ende ndekali nondo tetwaize twekali na ndeko nitwe ERASTUS kitukuwa NZOMO ni muvya kwala maide kilimo cha usakwa 2022 kwa uyu tiwanesa ndikuendea kiyo cha kwela.